Ole thian te u zanin chu pujems Dokhuma mizo te zinga Lehkhabu ziak tamber hiala ngai thei Lehkhabu sang somli pahnih lai lo tichhuaktu tu le mizo tena school college le university zirlai atana Lehkhabu zia tamtak kan senglu James Dokhuma miro pui tak Chanchin ngaihnawm mai yan ngai thlau teang James Dokhuma hi Chanchin a chak chuak Lehkap kungiral te siak eng fapanau pangber kum sanga zakwa somthum pahni zun ni sompanga a sialsu khuwa thisa in alo pianga in hnuaya phum mai tuma belama an khungdona han elvel lain alo thochuak le ta hlau maya nungdamin alo omta ani an unau hi sompathum ania kum sanga zakwa somruka biak kunga fanu chuan thangpui kulikon nen anin neya fa paruk an nei ni Pujem Dokhuma hi mizopa chuan pumrua a pavan tlang chunglamma tongkam thiam thule hla thiam hla phua po thiam soile ziak thiam khop rual kom thiam le fiam thudu tak abula nuam takani asia jengna tha ema mi thu soite hi an soi mi thu soite hi an soi ngai ang tila an soi ai ma angai nom te poin a soi chong le thiam zunia Pujem Dokhuma hian primary chu first division a pass na in pol nga theng chawazira kum sompanga ani in sanga chkwa somli pasari tang sanga chkwa somnga pahni chung sipaya atanga chumi chung mai chuan hindi le gorkhali tong thiam thale manani Sipaya tanlai hian education instructor atang train Sipaya tanga alo ban nuwa kum sanga zakwa somnga pali tangin St Paul High School Aizola Hindi and Vernacular zirtir tuwa atanga chumi nu chuan Aizol Community Development Block a sanitary inspector na athok lea chuti lai chon thar lom tharna nei in thu te shil in Mizoram hun sang afang kuala barmaram te po a han thleng hialani heti hun lai tang hian ati ti thiam zia le thu soi thiam zia chu a thlen na chin mi te chuan hapin an lo soi to thin ani kumsanga zakwa somruka hual to middle school a zirtir tu na athok le bok Mizo ni ngai sang mi ani awangin sangka chkwa somruk pakhat a MNF party alodin khan azom ve ngala lungvel block president ani ngal boka chu kum sangka chkwa somruk panga theng khan achel ani sangka chkwa somruk paruka MNF in independence an pon khan signatories somruk palizi nga atela heta signatories ti hi Mizoram independence pon na le khaming ziak tu te ti na ani ram hnuai lama chuakin MP atan le deputy speaker atan thlan ania ram hnuaya kumni pum hlum awa hnuwa march ni sompali sanga zakwa somruk pariat khan tuivol dunga serlui chua a sipain anlo lambuna liam puituarin tu ma boy somlovin zan ni le ni khatlai longa amua chumituma athilo hi makti atlinga chuti na kalain zela tan tirani a Nogong special zela le Guwahati district zela kumthum zeta tanga hetia zela atan chung hian Lehkhabu tak pathum rin omin khoharin thlei nga zan te ziaka thlei nga zan phei chuan college zirlai atan po hun engemoti chung man ani zel tang chunga hetiang aziak thei hi angai sanom ngot mai sanga zakwa somsari aizola ron shuai chho ania sanga zakwa somsari pakhat zun ni somni pakhat a lung in atangin chua anita ani politics hi aril ru athi tak theilova kumsang zakwa somsari panga APC party din aloni khan joint secretary ania kumsang zakwa somsari pariata PCB secretary anilea kumsom panga z political party a nina achel in kumsang zakwa somkwa pariata tang in ZNP a hun engemo chen vice president na achel lea amero chu akum lamin alo chaldel ve tak awang le ahisel na alo tlak niam ve deuh tak awang in active politics chu asol santa a aril ruai ro chuan zoram siam thana tur hi alavei em rengani
Dokhuma hi ramle nam mangai mi khotlang thila le kaushan lampua thei top chua thin mi ani kumsang ka jakwa somsari paruka tangin chandam na sipai Paul Salvation Army a anchung in rinom takin rongan bol thin ama po Central Cop le Cop Sergeant Major ani kaushana rongbol na peng sangsanga a tho hlok hle thin ACSAL Advisory Council of Salvation Army Laymen a Vice President Tam ni ngoda chelbok Tam ni bak chel thei anilo Bible Society a po thanem angai hle thina BESY Melody a page 1 director masaber ani nge YMA le khotla ngai in mangna sa hle thina sangka jakwa somsari panga khan kulikon branch YMA Vice President nia tin life member ani bok village council lama po abanglo kulikon VC secretary masaber ani thu le hla lam hi mitam takin pu James Dokhuma ming kan lo siat larna ani ome a u romani le laltan pu yate chu kan hla phua thiam berte zinga mi annia ani po hi aduai lo hleni kumsanga jakwa somsari pathum a lungdar East High School a zertir tunna han tho lain zoram tualto ko ran chanchin ziaka tong un silfia nabu azia zo to chu lungdar khokang a Mars ni somthum pakhat changa jakwa somsari pathum khan akang ralveka abula tanga tan lain sangkha jakwa somriat pakhat khan chiar thei in alo puitlin le ta ani hemi kumatang hian chanchin bu a article ziak chiar tur alo lang tan chowa Lehkhabu aziak pa reng boka a Lehkhabu zia tamber chu thon thu ani drama pali hlashil bu pakhat biography pathum le athenstri lam hoite khotlang mason na lam hoite fiam thu lamte sa kholam hoite mizo tong le thu le hlalamte ani ber abua chuak to kan siat thei chu somli pahni ani a la somli pahni aphua bok article hi zali somruk pakhat aziak bok chung chu chilkhom il thathlap ani athu ziak sang sang awang hian a chanchin ziak tu de chuan James Dokhuma chu poet novelist historian biographer essayist tin an ziak hial ani tin atong un silfia na ziak awang hian chief minister Mizoram Howale Kathiam rual kalkhom chuan father of Mizo lexicography tia ko tlak ani himole anti hial ani Lehkhabu chungchanga soi mai phal rual lo tur chu Lehkhabu pakhat thleinga zan kha kumchanga jakwa somsari panga khan US Parliament Library an tung ve ngat to ani pu Dokhuma hian nung chahum hal angai poimo ema wangin sum tam taka alei asilai chu man to ngai lo turin sarkar hena alo tung to a helam konga atangkai ema wang hian sual ral youth association chuan sangka jakwa somkwa panga khan friend of animal title an hlana sarkar po in wildlife chief warden atan po hun engemaw chen chu an hmang nge ani thule hlalama hian zofate tana ro hlu tak tak a cher chhuah baka helam panga thahnem ngai pol sang a atu fate zinga atang thina Mizo Writers Association founder member ani a hunrei tak chung vice president ani tin ziak mi in zom khom pol Zopen Club a po kum som chung senior advisor ani bok chuba ka chuan Mizo Academy of Letters a member hlun le in tho khom ni khwa a thok lok ter pol ani thin pu James Dokhuma hian seminar paper tam tak abuat sai to a university le college sang a le school lama te po lecture petur in an som fo thina All India Radio a voi tam tak thu soi to a dudar sana po voi engemaw zat a soi athu soi hi mi ngaihnawm ti pol tak ani thin pu James Dokhuma ku chuak te hi thahnem tok tak chu zirlai school le college le university atanapman ani a ani tluka zirlai bu senglu tlak thuziak tam anom kherlowang zirlai bu turziak tura ashan pa ruat ni silawa chuan tunma chuan pu Dokhuma hi pathian zara a hrisel thafu thina nima sila akum alo tam ve deuh hnu hian ama athawin arit ta fiau maya zun thlum lamte anei ve tana se ahan in enkol deuh chuan azia om vele maya
กุมสังหิปังาคริสต์มาสจานอินคอมอาทัวสยาอันบานจวนอคัวอสิกจนาจูจวนอติบวยตะเดวฟวากุมสังหิปรุกชุงคานจุมทุมงดดำดอยอินาอมามาเซดัมตะกินอลาวชวกเวเลไม่ทีนะอังหิปัสริเฟบรุรีปัทยันนีนิสมปริยัตจานาอินคอมบางจูอโคสิกอเรทัดเทลาววางอินเฟบรุรีนิสมนิปทุมาเกรซนาร์ซิงโฮมลาวาร์ซาร์กตาเอ็ดมิตันีอาด็อกเตอร์เทนอันเชียดดานจวนอจุนทุมนัดนัดจวนอักลอติเชโตอาอามิดอติเชบกาอาลุงเลทินเทงินอคอยโตอาจูบากาจวนอจุนกงอาอินเฟคชันอมตีอันนี้จุดยังนัดนักขิรตักไม่จวนอตัวมนัสจวลเซลาติจวนมาร์สนิสมสังนิปัสริชูนดาร์สมปันีขานจตวนรัมปันตูรินอันเหล่านอร์เลียมตังเงนี่โอเลง่ายทัดตู้ดูตักเตอูคงอินให้กับ channel ฮีมีเรา subscribe สัก3 ดอนเนียฟรีเวกันอีกค่ะมังชาเวกุเล